टंका चालला टंका नहीं आम आम एस तो पूरा टंका उठुଛି ଆମର କୋରାପୁଟରେ ଆମେ ଏଇଟା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଲୁ କୋରାପୁଟରେ ନା ମୁଁ ତମ ଏସ୍ଏସ୍ରେ ହେଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଦେଲ ମୁଁ ରୋପରେ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଚଢ଼େଇକି ଜନ୍ମ ଦେଖିଲା ରୋପରେ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି ରୋପ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା 5.5 କିଏ ଫାଷ୍ଟ आदेश किसान हेलो डाली पारी कूदला ना बीप सर के पिंजी हां लक्ष्मी रोड में
से डरिगला छानिया से मुटु कौन कला छानिया जाए कि ये कौन मुटु 91 92